کسانی که قسم پیشینه این برنامه را تماشا کردگی نیستند خاطررسانی میکنم که برادرها اولا وارد شوین در کانال تماشا کنین قسم پیشینه‌شه بعداً این قسمشه. از شخصایی که تماشا کردگیان مرحمت دوامی برنامه. تنها در همین وقت چیزی نوی پیدا میشود که کمی میجنبونه این حادثه را. اگر که مهلت رجیستراسیای شما به پایان رسیدگی باشه برای آسان به خاص علاوه به خطر و به دیپورت رقم‌هایی که در روی اکران می‌بینید از تمام شهرهای روسیه در مدت 24 ساعت توسط سامالیات شما را به گرانس قزاقستان برده میارن. چیپتا به هر دو طرف در بالای این راننده‌های با تجربه تاکسی‌هایی که به شخص‌های بی‌حجت در سرحد کمک میکنن. همچنین با توسط این رقم‌ها شما میتونید که چیپتاهای هواپیما و یا اینکه راه آهن به تمام جهان با نرخ دسترس به دست بیارین. رقم‌ها در روی اکران مراجعه کنین. 2 هفته پیش از مرگ اویله روجرز تقریبا 30 کیلومتر از جای حادثه یک مرد با 2 سیاح از کانادا وامیخره. در رفت صحبت او پیشنهاد میکنه لودکای خودش برای سوار شدن با این دخترها. یک تاش رد میکنه. ادیمش باشه جودی بلری 24 ساله روزی میشوه. وقتی که لودکای او با یک جای دوردست از دیگر آدما میروه این مرد با جودی میگه حالا دو کار رخ میتیه یا اینکه طریق دبر مجبور روزی میشه که ما به تو برسم و یا اینکه ما ترا میبندم کارما میکنم بعدن به قتل میرسونم. در نتیجه دختر به خلاصه میاد که او را از فکرش بگردونه. چگونه فکر میکنی شما؟ با او میگه که دختره که در جواب این مرد میگه خیلی چی دختر بودن این سببی نیست که برای از دست ندادن او تو با مردن روزی باشی. بعد یعنی که مرد کارش تمام میکنه دلش به حضور میشوه. ممکنه که در حالت خیلی هم هیجانی سخت بود و بعدن با ساحل 500 متر تقریبا شنا میکنه. بعدن دختر را رها کرده میگه که تا اکنون آزادی و خودش باشه با لودکش به یک طرف نامعلوم میروه گم میشوه. البته خیلی هم رفتار خوب میکنه این دختر که با پلیس مراجعت میکنه لیکن به غرض از این رفتار خوبش یک رفتاری خیلی هم بدی دیگر میکنه. یعنی که بعدی کار بدنش میشوه. ولی را فهمیده میشوه که آدم بعد چون این کار میخواد که تیستر گرچنده که 100% ناممکنه خودش تازه کنه لیکن بعدی کار در آنی هست که ایزهای اون آدم میتونه که شوشته شوند در این حالت. نباید خودش میشوشت. همین گونه‌ای که بود همین گونه باید مراجعت میکرد. یگان ایز از اون شخص در بدن ای حتما دریافت کرده میشد. البته که در بدن این دختر یگان ایز از جنایتکار نیست لیکن چگونه این کار علاقمندی داره با کشته شدن اعضای این اویله روجرز. اونه که مفتشا به خلاصه میان که اینا میتونن علاقمندی داشته باشن و شخصی که این کار کردگیه میتونست که نسبت اویله روجرز هم همین کار کنه. در حادثه اویله روجرز خیلی هم مشکل بود دریافت کردن جنایتکار لیکن در حادثه این دختره که رهاش کردن آسان‌تر بود. گرچه که در بدن او ایزهای او موندگی نیست لیکن خیلی دختر روی او را دیدگی بود کو. یعنی که این طریق میتونن که فتر بود میگن رسمی که در رفتی گفته های آدم ساخته میشوه بسازن. و بغیر از این جودی یک چیز دیگری میگه که تماما ناباوری را نسبت اونه که همین یک شخص در این دو جنایت دست داره گم میکنه. یعنی که برعکس تصدیق میکنه که همین یک شخص در این کار در این دو کار دست داشتگی. یعنی رنگی لودکای او را میگه سفید کبود. رنگی لودکای او سفید کبود این چه علاقمندی داره؟ ممکنه که شما بگین اگر چنین فکر کرده باشین پس معلوم میشه که چیزهایی که من میگم خوب گوش نمیکنین. همیشه من میگم چیزهایی که در این برنامه میگم مهمه. باید دارین شما نامه‌ای که همچون دستور عمل برای یک جای دیگه رفتن دریافت یک جای دیگه دخترو نوشتگی بدن در کاغذ در همونجا بود کبود و سفید که ما در اول گفتیم که به هیچ معلوم نیست که چی میتونه باشه. هم تو میتونه یگون پچکاسکا باشه. یعنی که همین گونه به مثل همچون یک زمید که کردن در خودشون که سفید کبود رنگ لودکا را در نظر داشتن. یعنی که از این ما چی خلاصه برآورده میتونیم برای چه خاطر رنگ لودکای او را نوشتن دخترو و چگونه با اوج رفتن به نزد او. یعنی چگونه یک شما میدونید این دو سیاحی را که این مرد دعوت کرد برای سوار شدن در لودکاش یک تاش رد کرد دیگریش سوار شد همین گونه میتونست که این مرد این اویله را هم دعوت کنه. وقتی واخوردن شونه با تر موندن لیکن دستور عمل نوشتن که چگونه دریافت کنیم همو جوره و خودی لودکارم رنگش نویسوندن. میتونه چنین کار باشه؟ بله چی باکی نه چون که او هجوم نمیکنه که یک باره اولا پیشنهاد میکنه
баъдан одамо савор мешаванд, баъд ба ҷои даркорӣ ки бурд баъдан рӯи рост меояд ки ё ин хел ё ки он хел. акун дар ҷа як ҷои муҳими дигараш меояд ки барои чӣ хотир ин оилара кушт ва ҷудира боша не ҷудира боша интихоб дод ки ё ин ки ба ихтиёри худ мекунӣ ин кора дабра маҷбурӣ ё ин ки ба қатл мерасонам та аввал мекунам баъдан ба қатл. гап дар сари онае ки дар ҳолати ҷудӣ шахсе буд ки медонист ки ин бо кӣ рафтагиае ва куҷо рафтагиае, яъне ки дугонаиш ки рад кард. дар ҳолате ки ҷудӣ бар нагардад дугонааш чӣ медонад ки ӯ бо кӣ рафт, куҷо рафт, қати кӣ рафт. дидагиашаку ин метавонад ҳамчун як шоҳид боша ва хубтарае ки ӯра накуша, яъне ки агар ки духтар розӣ ҳам намешид имконияти хеле ҳам баланд буд ки намекушташ. дар ҳолати ин оила тамоми аъзои оилае ки ӯра дидагӣ буданд, модар боду духтараш ҳамаша як бора гирифтагӣ буд. ва албатта ки мумкине ки ӯрам пешниҳод кардагӣ боша ба хубӣ рад кардагиянд, коша кардагию ҳамаша ба навбат ба қатл расондагӣ. баъд дастрас кардани ин маълумот пулисо ба хулосае меоянд ки тафтиш кунанд тамоми лодкаҳоеро ки дар ӯ минтақа қарор дошт ва бо чунин аломатҳое ки сабт шудагӣ буд дар номаҳои духтаро. дар ин ҷа муфаттишо вомехӯранд бо як нобарории хеле ҳам калон нисбати ягон соҳиби ин лодкаҳо ягон чизи шубҳанок дар дастрас карда наметавонанд ва ҳар як кадомеш ки нисбаташ ягон чизи шубҳанок каме ҳам боша дастрас мекарданд, далел дошт ки дар вақти ин ҳодиса дар куҷо буд ва физически наметавонист ин кора карда. ва дар натиҷа муфаттишон маҷбур мешаванд ки муроҷиат кунанд ба як барномаи телевизионӣ сирҳои фош-нашуда. яъне ки сабаби муроҷиатшон ба ин барнома он мешавад ки дар ин барнома аслан суҳбат мекарданд, гап мезаданд, намоиш медоданд ҷиноятҳоеро ки фош шудагӣ нестай ҳеҷ вақт. вақте ки ин барномаҳоро ягон кас тамошо мекард, маълумот баъдан пайдо мешид. яъне ки ҷинояте ки ошкор шудагӣ нестай, ягон одаме ки дар бораш гап задестиян, як шахси дигаре ки ӯра мешиноса мега оҳ ира ман мешиносам, ё ки ира ман як вақт дидагӣ будам, ё ки ман ягон маълумот доштам. ҳамин тариқ ҷиноята баъдан ошкор мекарданд. аз ҳамин хотир муфаттишо ба хулосае меоянд ки ин барнома сабаби кӯмаки ӯ мешавад. барои оне ки шумо видеоҳои маро тамошо карда бутонен, шумо набояд маҳдудият дар интернет дошта бошед. лекин бисёр тамошобинои ма дар федератсияи Русия ҳастанд ва чӣ гунае ки аллакай медонен, Русия маҳдуд мекунад бисёри сайтҳои иҷтимоиро, аз ҷумла YouTube, Instagram ва дигараш. роҳи ҳалли мушкилӣ албатта ки ҳаст, истифодаи VPN. ҳамчунин ин VPN ба шумо трафики интернетӣ метиҳад. бале бародаро, метавонед ки трафики интернетӣ харидорӣ кунед, новобаста аз оне ки симкартаи шумо чӣ симкартае, новобаста аз оне ки шумо дар куҷо қарор доред. дар минтақаи қарордоштаи шумо симкартатон свяжа соз буд ё ки бад буд, фарқ надорад. трафики интернетӣ ба суръати бемаҳдуд, яъне ки вақте ки шумо медароен хизматрасониҳои ин VPN истифода мекунед, ба шумо маъқул мешавад, дар ҳамҷо ҳаста партнёрские программа пахш мекунед, махсус ссилка ба шумо пешниҳод карда мешавад. шумо ин ссилкаро ба рафиқтон метиҳед, вақте ки ӯ рафиқтон даромад истифода кард аз хизматрасониш, аз шоти рафиқтон не худи ширкат ба шумо ҳамчун як миннатдорӣ бигем фоиз маблағ ҷидо мекунам. истифодаи VPN ва чизое ки ман дар боло номбар кардам хеле ҳам осона. ба ссилкаи дар комментария буда бигзарен, ҳамаш дар ҳамҷоя подробно навишта шудагиаст. бале баъди ин барнома пулисҳо да занги хеле ҳам зиёд мешавад, лекин кӯмак карда наметавонанд. ягон занг сабаби наздик шудан ба қотила намедод. ҳамин тариқ аз байн 3 сол мегзарад. ҷиноят ба дасти дигар гурӯҳи тафтишотӣ меафта. хеле ҳам мантиқӣ мешавад ки аз нав тафтишотро оғоз кунӣ, на ин ки давом бутӣ. акнун ин гурӯҳи нав кор мекунанд бо ҳамун варақаҳое ки дар уҷа подсказкаҳо навишта шудагӣ буданд. гурӯҳи пешина ба ино диққати ҷиддӣ наметиҳанд. гурӯҳи нав мушоҳида мекунад ки гурӯҳи пешина иноро тафтиш накардиянд чӣ гунае ки лозимае. яъне ки аз кадом ҷиҳат бояд иноро тафтиш кунӣ ба ғайр аз навиштаҷотҳош? чӣ метавонад дига ҷолибтар бошад? яъне ки гурӯҳи пешина танҳо навиштаҷотҳоро хонданд ва муқоиса карданд ки кабуту сафед ин ранги лодка буда дигараш. лекин оё ягон тайво тафтиш карданд ки изи ангушт бикованд дар ин коғазҳо? не? бале, акнун изи ангушт дар ин коғазҳо дарёфт карда мешавад ва бисёри ин изи ангуштҳо аз худи аъзои оила буданд, лекин ҳамчунин изи ангушти бегона ҳам буд. аниқтараш изи ангушт не изи кафи даст ва бисёриҳоша муайян карда наметавонанд аз кие. ба хотири чӣ? ба хотири оне ки изи ангушт бародаро дар умум изи даст ҳам ту гирифта намешавад аз ҳар як шаҳрванд. мисол мегирем, ту муҳоҷир бошӣ,
изи ангушти ту, изи дастои ту ҳамаш дар Русия ҳаст. Лекин ин маъно ӯ надорад ки изи шаҳрвандои худи Русия дар база ҳаст. Чунки ё ки ту сабаби муҳоҷиратит метавонад сабаб шавад ки изи ангушт дар база қарор бигирад, ё ин ки ягон ҷиноят кардагӣ бошӣ. Агар ки ин коро набоша, одам метавонад ки изи ангушташ дар база набоша. Дар ҳолате ки изи ангушташ дар ягон чизҳои ҷиноятӣ афтидагӣ боша ҳам, ӯро худша дарёфт кардан наметавонанд, то вақте ки агар худаш гумонбар нашавад ва изи ангушта қатъи ин из муқоиса накунанд. Яъне ки ҷинояткор метавонад ки ҷиноята кунад, изи ангушташ дар база набоша, изи ангуштша дарёфт кунанд, худаш ҳеҷ вақт гумонбар нашавад ки изи ангуштша дубора нагиранд, қатъи изи ангушт муқоиса накунанд, ӯро ҳеҷ вақт дарёфт кардан наметавонанд. Дар бораи худи изи ангушт чӣ гуна ки гуфтем аз ҷинояткоро изи ангушт мегирифтанд, лекин бо дар ҳамин байни ҷинояткоро ҳам танҳо ангуштора изи мегирифтанд дар вақт дар ин минтақа. Изи кафи даста не. Изи кафи даст гирифта мешид танҳо аз ҷинояткоро ки хеле ҳам хунсарданд. Чунин ҷолибият. Но ҳамин хел буд. Ва ҳамчунин таҳқиқ мекунанд навиштаҷотҳоро. Яъне ки худи ҳамин навиштаҷота ки сафеду сиёҳ ранги лодка ва чӣ гуна ба уҷа равӣ Джоан Роҷерс навиштагиай. А навиштаҷотҳое ки дар дуюм варақа буд, на аз худи Джоан буд ва на аз духтарош ва гурӯҳи пешина ира таҳқиқ накарданд. Ин метавонад ки муҳим боша. Кӣ навиштагиай ира агани? Оё метавонад ки ира қотил навиштагӣ боша? Бале, чаро ки не? Яъне ки махсус мутахассисое ҳастанд ки оиди ҳусни хатанд. Тафтиш мекунанд ҳусни хата. Ва дар ҳусни хати ин шахс якчанд чизҳои ғайриоддӣ ва ҷолибе буд ки фарқкунанда буд аз байни дигаро. Мисоли якум, ҳарфи Т ба он нигоҳ накарда ки дар мобайни калима қарор дошт, Т-и калон буд. Ва ҷолибияти дигараш ҳарфи Вай ба он нигоҳ накарда ки якчанд бор дар ҷумла вохӯрда мешавад, ҳар як ин бораш тариқи гуногун қатъи навишта шудагиай. Яъне ки одам ҳусни хат дора ва ҳусни хаташ як хел ҳастае ки мисол хеле медонед шумо ҳусни хатон чӣ хеле. Ҳарфи уро агар бинависӣ чӣ хел, ҳар доф ҳар хела менависӣ. Неку? Бале ҳамаи кор, ҳамаи таҳқиқот хеле ҳам ҷолиб, хеле ҳам олӣ, лекин чӣ гуна ин метавонад кӯмак кунад барои ҷинояткора дастгирӣ кардан? Дар сари яке аз муфаттишҳо як фикри хеле ҳам ғайриоддӣ мезанад ки барои баъзеҳо шунавиданаш хеле ҳам беақлона ба назар мерасад. Яъне ки ӯ ба хулоса меоянд ки дар якчанд тахтаҳои таблиғотӣ ҳусни хати ҳамин шахса эълон кунанд. Ва дар эълон навишта шудаги ин ҳусни хати кияй? Шумо метавонед қотили оилаи Роҷерса будонен. Мукофот пули $25,000. Яке аз чунин тахтаи таблиғотиро як шаҳрванд мебинад. Джоан Стефи. Ба кадом сабаби дар хотираи ӯ як чизе буд ки ӯ фикр мекард, чизи ҳамчун ира кадом вақти дар куҷои дидагиай. А вақте ки ӯ ба хонааш мераса, мефаҳмад ки барои чӣ чунин фикр дора. Ӯ аз хонааш дарёфт мекунад коғазҳоеро ки дар ӯ навиштаҷотҳои дастнависӣ буданд ва ҳусни хатшон як ба як ба монанди ана ҳамин ҳусни хат буд. Гап сари чӣ меравад? Якчанд муддат пеш ба Джоан Стефи таъмири хона лозим мешавад. Албатта мешавад ки дар чунин ҳолат муроҷиат кунӣ ба ягон ширкатҳои расмӣ, лекин метавонӣ ту маблағ камтар сарф кунӣ агар ки муроҷиат кунӣ ба ҳамсояи дар канорат буда ки дасту панҷаш ба чунин корҳо мечаспад. Устабиб, биёи девора нигоҳ кун. Ва Джоан Стефи ҳамин корро мекунад. Барои анҷом додани ин кор ӯ шартнома имзо мекунанд байни якдигариш, ки ҳарфҳои ин шартномаро ҳамсояи устош аз даст менависад. Зан ин шартномаро ба полис метиҳад. Мутахассисо муқоиса мекунанд ҳар ду ҳусни хата. Ин ду ҳусни хат хеле ҳам сахт монанд буданд. ҳарфҳои Т-и калон ки дар миёни калимаҳо буданд, ҳарфҳои Вай ки ҳар як доф ба шакли гуногун навишта мешуданд. Якум бор дар давоми 3 соли таҳқиқот полис фикр мекунад ки дар охир тавонистанд наздик шаванд барои дастгир кардани ин қотил. Яъне ки гап дар бораи Оба Чендлер меравад. Марди 46 сола, ҳамсояи ин занак. Ин як марде буд ки албатта бо сохтмон сару кор дошт ва соҳиби 7 фарзанд буд. Фаромӯш кардан дар кор нестае ки аз 5 зан 7 фарзанд. Оба Чендлер фарзанди чорум аз оилаи 5 фарзанда буд. ӯ таваллуд ва ба воя мерасад дар штати Огайо. Вақте ки ӯ 10 сола буд, падарша дарёфт мекунад дар ҳоли ба дор овезонда шудагӣ дар таххонашон. Баъди ин ҳодиса ҳаёти Чендлер дигаргун мешавад. Барои модарашон хеле ҳам душвор буд нигоҳ кардан аз ҷиҳати молиявӣ ин 5 фарзанда. Аз ҳамин хотир Чендлер аллакай дар синни хурдсолиш бо корҳои ҷиноӣ сару кор мегирад.
дар аввал ин ҷиноятҳои хеле ҳам хурд ба мисли ғорати ягон дучархаву ягон чизҳои хурд яке оста мумкина ягон мошинам бошава. лекин вақте ки синни солаш калонтар мешава, ҷиноятҳош ҳам ҷиддитар мешаванд. ӯ ягон вақт дар маҳбас аз 2 сол зиёд набуд, лекин ба ҳамаи нигоҳ накарда дар рӯйхати ҷиноятҳои ӯ хеле ҳам ҷиноятҳои ҷиддиам буданд, ба мисли нигоҳдории яроқ ва рабудани шахс. яъне ки ба ҳамаи фикр карда 100% хулоса бароварда мешавад ки ӯ метонист ба қатл бирасонад оилаи Роҷерса. дар як муддат ҳаёти ӯро пайгирӣ мекунанд, лекин дар давоми як ҳафтаи пайгирӣ ягон чизи ғайриоддӣ ё ин ки ягон аломатҳое ки ба ҷиноят рабт дошт дарёфт карда наметавонанд. ҳамаи корро барои чӣ дар кор аст? Барои он хотире ки дӯстони азиз, барои дастгир кардан ва гунаҳгор кардану шунондан як ҳусни хат басанда нест. агар ки шумо ба диққат тамошо кардагӣ бошед, шумо аллакай медонед ки дар ин ҷо як роҳи дигар ҳастае барои тасдиқи ҷинояти ӯ. ку як бор фикр кунед. бале, духтареро ки озод кардагӣ буд баъди таҷовуз ва ин духтар аз Канада буд. бале, полисҳо равона мешаванд ба Канада назди Ҷуди Блер ва расми ӯро ба ҳамин духтар нишон метиҳанд. духтар ӯро дидагӣ буд ку 100% бешубҳа мегӯяд ки ин ҳамун шахс аст. ва 24 сентябри соли 1992 Оба Чендлера дастгир мекунанд. баъди дастгир кардан изи кафи дасти ӯро мегиранд ва ин из мувофиқ меафта ба ҳамун изи кафи дасте ки дар коғазҳо буданд, дар коғазҳое ки ҳусни хати худаш буд. дар натиҷаи ҳамаи кор Оба Чендлера гунаҳгор мекунанд бо 3 куштор. муфаттишҳо хулоса мебароранд ки ин кор чӣ гуна метавонист рух битиҳад. оила раҳгум мезанад. дар ӯ вақт ба мисли ин вақта навигатор набуд дар телефону. Окей, Google, я еще раз говорю, я гиде, скажите, пожалуйста, я на дороге остался, окей, Google. ва барои роҳа маълум кардан ё ки карта гирифтани ягон маълумотҳои дигар ба нуқтаи сӯзишворӣ мераванд, ки дар ин нуқтаи сӯзишворӣ вомехӯранд Оба Чендлера. Оба Чендлер ба ӯ раҳа нишон метиҳад, чӣ гунае ки гуфтем дар дига 2 варақа буд, дар якташ навиштаҷотҳои худи Чендлер буд ва дар дигараш роҳ, яъне ки роҳа нишон метиҳад. ҳамчунин пешниҳод мекунад ба ӯ кататса кардан дар лодкаш. ва мумкин аст сабаби оне ки ин оила хеле ҳам хуб ба ӯ бовар мекунанд ва розӣ мешаванд барои ӯ хӯрдан, оне буд ки иам дар Агайо таваллуд шудагӣ буд. Чихеле ку дар як ҷои дурдаст бира як ҳамшаҳрӣ табинӣ чихеле ба та ҳамшаҳрӣ ма фикр намекунӣ ки ӯ метавонад ки ягон қотили боша, ягон роҳзан боша. Якими июни соли 1989 тақрибан соати 9 шаб Ҷоан бо ҳамроҳи духтарош ба катери Чендлер савор мешаванд. Чендлер ӯро ба байни об бурда мебандад, таҷовуз мекунад ва баъдан ба қатл мерасонад. дар аввал барои чӣ хотир гуфтем ки тамоми лодкаҳоро дар он минтақа тафтиш мекунанд, лекин ягон маълумот дарёфт карда наметавонанд. гап дар бораи оне буд ки тақрибан баъди як моҳи ин кор, то ин ки шубҳаро аз худаш дур кунад, лодкаи худша мефурӯшад. акун фаромӯш кардан дар кор нестае ки ҳоло ҳам бо чизҳои дарёфт карда шуда намешава ӯро гунаҳгор кунӣ. гарчанде ки дастгир шудагӣ, гунаҳгорш кардан, лекин дар суд ира тасдиқ карда намешава. яъне ки чихел изи ангушташ, изи кафи дасташ, яъне ки тасдиқ мекунад ки навиштаҷоти ин коғаз маҳз ҳусни хати ҳамин шахс аст. ҳамчунин ҳусни хатша тасдиқ мекунад шартнома бо ҳамсояшам. лекин дар як коғаз як чи навиштан, як каса додан тра ба тарзи автоматӣ қотил намекунад ку. фаҳмидем чӣ гуна мушкиле дар ин кор. лекин дар болои пулисҳо доштанд чизе ки ӯро тасдиқ карда битонанд гуноҳша дар ин кор. яъне ки ӯ муайян мекунанд ки ҳамун вақт тақрибан давоми 6 соат ӯ вақтша дар дохили ҳамин лодка гузарондагӣ дар байни об. ин корро чӣ тасдиқ мекунад? 3 занге ки и аз дохили ҳамун лодкаш ба хона анҷом метиҳад. ва Чендлер ира рад намекунад, лекин мегӯяд ки танҳо буд ва дар оҷа моҳигирӣ мекард. барои чӣ хотир давоми 6 соат дар оҷа буд? ба хотири оне ки лодкаш вайрон шид ва заводид кардаш наметавонист. аз сабаби вайрон шудани лодкаш оне буд ки шланги сӯзишвориш айб дошт. яъне ки мувофиқи гуфтаҳои Чендлер, ӯ муддати хеле ҳам дароз ҳаракат мекунад ки ӯра соз кунад, лекин дар охир ба хулосае меояд ки ҳам то скотч қати маҳкамаш кунад тамом шланга. лекин аз тарафи гунаҳгоркунанда, яъне ки прокурор, мутахассиси механик мебурояд ва гуфтаҳои ӯра рад мекунад. шланги сӯзишворие ки Чендлер дар бораш гап зада иста буд, дар он ҷое қарор надошт дар ин маркаи лодка ки
چندلر میگه قرار داشت. یعنی که جایی که چندلر میگه در اونجا بود در اونجا نیست چونین شلنگ در دیگر جای. دلیل دیگرش که گپی و دروغای سوزشواری همین گونه تاثیر میرسون در اسکوچ که قبطی کلیش تازه میشید و چونین تعمیر مدت دراز نمیتونست که مشکلی را برطرف کنه. و بغیر از این چندلر همچنین تصدیق میکنه که جوان و دو دختر او را وخوردگی. البته که در این جایی برای چسنگی او را نشون نمیده. اون نمیتونست که این را رد کنه به خاطر چی؟ به خاطر که ایزی کافی دستش نوشته شده در کاغذی که از اینو بود هست کو و میگه که راه به اون نشون داد که چگونه از نقطه سوزشواری به مهمانخانه روند. ما تمام بعد این کار دیگه او را ندیده. دست داشتن خودش برای قتل او رد میکنه، لیکن قائل میشه تجاوزی همو سیاحی از کانادا بودگیره و همه جا هم دمش تا میتبو و میگه که این حرکت تجاوز حساب نمیشه چون که علاقه جنسی او موافق خواهشی دو جانبه بود. یعنی که او دختر خودش میخواست. میگه در نتیجه او را گناهکار حساب میکنه سود و حکم قتلش میده برای 3 کشتار. برای تجاوز او یگان حکم نمیگیره. به خاطر چی؟ برای آنکه باید یک سود دیگر گذرانده شود نسبت این کار. من فکر میکنم خیلی چی لازمه دیگه شخصی را که حکم قتلش دادگی باشی. البته اون زنی که میبینه که را حکم قتل دادگیان تجاوز شدگی بود نمیخواد که بوی رئیس حرکت نقل کنه یک بار دیگه. به این همی ادامه میکشن. اگر که ایرا دستگیر نمیکردن حکم قتلش نمیدادن خیلی میتونید که سبب داشته باشه که نقل کنن و ایرا دستگیر کنن. ای علاقه دستگیرش دیگه. یعنی که در حالت این زن فهمیده میشه. بعد نتیجه سود زنی پنجمی چندلر یعنی که دبرا از او جدا میشه و همچنین سود چندلر را محروم میکنه با وخوری به فرزندش. و چگونه که شما میدونید کسی را که حکم قتل بتیان همون زمان این حکم اجرا کردن نمیشه. آدمای هسته که 10 سالها انتظار میشوند. در دوام 17 سالی که در انتظار حکم قتل بود چندلر یگان نزدیکش از حال او با خبر نمیشه یعنی که با خبرگیری او نمیروند. اخری حکم باشه عملی کرده میشه 15 نوامبر سال 2011 و او را توسط اینیکسیا یعنی که مخصوص زهر است او کول میکنن و میره. همین گونه به قتل رسونده میشه. با همه نگاه نکرده البته که شما تا این لحظه ویدیو رو تماشا کردگی باشین فکر میکنین که حقش بود درست کردن که چونی حکمش دادن، لیکن نه همه آدما به این کار راضی بودن. بسیاری ها با اون فکر بودن که او را گناهکار کردن در اساس دلیل هایی که پورا نیستن. یعنی چگونه پورا نیستن؟ چگونه که شما میدونین دلیل ها چگونه بودن؟ دوباره شرط نیست که ما او را تکرار کنم. آخری گناهکار شوندم پیش از مرگش میگه که شما امروز به قتل میرسونین یک شخصی بیگناه. بعضی از مردم باشه همین گونه فکر داشتن که با چنین دلیل ها شرط نیست که آدم بکشی. با همه نگاه نکرده حکم به انجام رسانیده می شود. اکنون شما فکر میکنین که خیلی تمام دیگه حالتی نیست که با یگان پاورات دیگر شود. برادر در همین حالت هم با پاورات در چنین برنامه ها می شود. برای همین خاطر لایکاتون هیچ وقت فراموش نکنین. جالبی این برنامه در همین پاوراتوشه. یعنی که بعد به قتل رساندن چندلر کارهای او به انجام رسیدگی نبود. 27 نوامبر سال 1997 یعنی که 1.5 سال بعدی به قتل رساندن عائله راجرز ها بود. و پلیس عرض میکنن برای گم شدن یک زن با نامی خیلی هم جالب. چگونه نام عجایب؟ نه تنها نام برادر، نام و نسب و همش فکر کنین. ایویلیس بریوس بگیریس. مگر عجایب نیست؟ ماشین دریافت کرده میشه و از ایستگاه مرکز سودایی که او در اونجا کار میکرد. چرخهای ماشینی او درآمدگی بدن. بعد یک چند قفس خودی زن در نزد قوطی پوچتا دریافت میکنن در رایون شهر کورال سپریکس. در بدن جسد لباس نبود. از دست و پاش باشه بستگی. از سبب مرگش باشه بوغی کردن. و بله چگونه که فهمیدین او لباس نداشت تجاوز کردگی بود. حسابیده میشه موافق تحقیقات که کسی او را پیگیری کردگی. بعدن چرخهای ماشینش درانده. یعنی که این کار همچون قبخان بود. بعدن گویا که تصادف به نزد او پیدا میشه و کمک خودش پیشنهاد میکنه. البته که زنی که در این حالت قرار داره کمک او را رد نمیکنه و قبول میکنه. لیکن شخصی که به این زن دستی کمک دراز میکنه در اصل هم چیزی دراز کردگیش دست نبود و برای کمک نبود. الکختون فهمیدین چی بود؟ بعدم وجه پنهانی برده به طرفش همون چیزی را دراز میکنه که در اول فکر داشت. چی فکر دارین شما؟ کرد. بله پیشکی تجاوز میکنه بعدن به قتل میرسونه. ممکنه که چیزی
فکر کردگی شما هم درست باشه. و خیلی هر کس فکر در سرش هر چیزی ما کار داده نظر داشتم. سال 2014 هم ایزی دینکایی که در بدن این زن دریافت کرده میشید که این زن نامش خیلی هم دشواره، ما تلفظ نمیکنم الکی شما میدونید و رسمش در روی کانتون دیسین مقایسه میکنن با آنالیزهای دینکایی که الکی در بازار هستند و بله معاین کرده میشود که این ایزی دینکا با کی تعلق داره؟ با چندلر. و در این وقت الکی 3 سال گذشتگی بود از روزی حکم قتل او را به انجام رسانیدن. تصور کنید برادرها که جنایتکار را معاین میکنن بعدی مرگ او. یعنی که این نقطه الکی نقطه‌ای بود که یگان خیلی شبهه باید برای گناهگار بدن او نکنند دیگه یگان کس. یعنی که گناه او 100% 1000% تصدیق شدگی بود. فکر اختیارتون در کامنتاری بنویسین دوستان عزیز. لایک موندن فراموش نکنین اگر که بخواین همین گونه برنامه‌ها زیادتر برای و تا اینکه برنامه‌های آینده را از دست ندین ابونه شدن هم فراموش نکنین. و همچنین در روی اکران شما یک кружок میبره که سلکای VIP کانال ما میتونین شما در اونجا بدارین. در اونجا هم کانالای به مثل همین کانال ما تنها برنامه‌اش دیگرگونه و برنامه‌هایی که در اونجا میشوه در اینجا نمیشوه. همچنین بغیر از خودی کانالی که برنامه‌اش شما تماشا میکنین همچنین گروه هسته که نه تنها به مثل یوتیوب کامنتی خالی نمینویسین، میتونین که голосовой مونین، میتونین که кружок کنین، میتونین کامنت خودتون بنویسین و همچنین ما در اونجا برای شما آسان‌تر دسترسم. با بسیار سوالاتون میتونم جواب بدم، درخواستاتون میتونم که ویدیو کنم، یعنی که بازم نزدیکتر میشویم. سلکای این کانال VIP ما در یکم کامنتره و یا اینکه در روی اکران شما با همین кружок برآمدگی پخش کنین و آماده خیر تا بازدید در ویدیوهای آینده.